Ja, ik ben uitgenodigd om hier een korte speech te houden. We staan hier in een nieuwe gerenoveerde omgeving van Protec. En er is ook gevraagd of ik een lintje wilde knippen. Ik heb 3 prioriteiten als het gaat om mijn staatssecretariaatschap richting de eilanden. Dat is goed bestuur, solide financiën. En de derde, het allerbelangrijkste, is zelfredzaamheid. En wat ik met name probeer te zoeken is het gesprek aangaan met de eilanden. Trouwens niet alleen Kast, maar ook de BES-eilanden. Van op welke manier ze hun economie ook meer kunnen verdiversificeren. En nou, dit is een van de mogelijkheden, denk ik. Dus dat je ook met technische installaties, bedrijven die zich bezighouden met technische installaties, een goede bijdrage kunt leveren aan de economische ontwikkelingen hier. Het is met name gericht op toerisme. Nou, dit is een hele andere tak van sport. Wel deels gelieerd als het gaat om de business wat ze doen aan de toeristische sector. Maar het is gewoon geweldig om te zien dat dit bedrijf zo groot kon worden hier. En wat mij het meeste heeft geïmponeerd is de kwaliteit van de mensen. Want deze mensen moeten goed worden opgeleid. En ik heb met management gesproken. En ik heb ook begrepen dat ze zelf heel veel tijd en geld investeren om de mensen hier op het juiste niveau te brengen. Zodat ze goede dienstverlening kunnen leveren aan de klanten. En ja, daar ben ik van onder de indruk. Nós recebi a Aruba staatssecretaris Sabo. Ela vem visitar Aruba com sua delegação. Nós recebemos o Conselho de Ministros. Se conversar com ele sobre tópico que está pondo pressa no momento aqui, por exemplo, é refinanciamento de débito de Holanda, é Rijkswet, é cooperação com Holanda em quadro de landspakket, outro projeto que nós estamos fazendo junto com Holanda. E a visita está visita agradável, visita de conhecimento com o governo novo. E nós estamos em evento aqui na Van Dorp, caminhando na Protec. Que está uma empresa local que wordt comprada por grupo holandês Van Dorp e o staatssecretaris sua missão está para Islândia está mais zelfredzaam, dus que por ter care de momentos, porque está algo que Aruba demonstrar que Aruba é país que está riba seu próprio piano, por sempre nós estamos buscando tipo de cooperação e cooperação com o comércio holandês está importante para nós, tecnologia, conhecimento. E essa que está costando com a viagem de trabalho aqui de staatssecretaris também está como tópico como vamos cooperar mais com o outro. E a Aruba está cooperando bom com o Holanda de forma de landspakket. Tem algum fundo na holandês que está bem livre para, por exemplo, para Aruba para agricultura, para agricultura comercial, dus food security. Dus essa que está costando com nós a discutir durante a viagem aqui, a visita aqui de staatssecretaris. Tenho visto lá de bom ambiente e está bonito momento também para junto com o staatssecretaris e com o proprietário de Protec, dus de meneer Van Dorp e seu grupo está aqui presente para aqui que não está oferecendo a comunidade de Aruba e motivo não para que a empresa holandesa está decidindo investir em tecnologia na Aruba. Dus está visita agradável, visita importante, visita aqui está fortificar a laço com Holanda, está hibabo de certo caminho por discutir coisas que é importante para Aruba e te ajudar a build up relationship. Dus me está contento também com o staatssecretaris faz visita aqui basicamente imediatamente depois que o governo novo assim para conhecer a constelação de Conselho de Ministros novo, intercambiar com cada ministro riba no pensamento, riba no manejo, naturalmente a reunir separadamente com o ministro presidente e vice-premier. Como dirigente do governo e também há uma oportunidade para intercambiar ideias over de refinanciamento, Rijkswet, questão financeira que toca a relação entre Aruba e Holanda. Dus uma visita agradável e fructífero e necessário.